wobana n'ubundi mukabana muri mwisinda tuvuga abayumbe bakayole mukamenya ko umuyumbe yakennye akazi kashize umutahe washize completely mukaza mu muhindirimbo mukamubwira ngo natere indirimbo asenge cyangwa nacurange mutambe ubuzima bwanze mukaza murya mugahaga ipantari gashira inkweti gashira bakamusohora umuntu akavuga ngo numuyumbe agasambura ingo z'abandi kandi gabakama bagira ngo nabayumbe bakayole niko nabakasarani niko nabicangugu niko siko ariko nyina zaza twazina kamaza hagati nawe umurimo urimo gukora ukihesha agaciro mu gihe cyawe uzaba icyitegererezo cy'abizera uzuba prida igihe uvuga tugomba kuvuga kuri kumwe n'abanyamwuka gusa ugomba kuvuga nk'umuntu ufite umwuka w'Imana wuzuye ubwenge uri hagati y'abantu batandukanye uzi nko kuvuga ngo umuntu udasenga umugabo w'umunebwe cyangwa umugore w'umunebwe kwimvugo z'iki gihe zaba ngubwo jede watambutse hariya baraje kandi kera ko baragukritika ntibaramenya icyo baracyaguhaye microphone gusa tugomba gutanga impamvu ya critique ntabwo ndi butinde cyane ariko kandi nta nubwo ngira vuba cyane gusa sindi butambe ndatamba bukeya ngiye nko kurangiza nabwo kujya ko kwiterera gahoro ariko ubu nyine tugiye gutamba iminota 5 kandi nabwo sintamba ariko ni mutambuke hano genda hariya beya ukubita umukunga nk'iminota 7 undebe umuntu ukeneye kwiruka yiruke ukeneye kwicara yicare gusa ninkubwira ngo ureke nyine ngaho Imana ibaho umugisha icyo umuntu ashoboye agikora ubunye
Imana ibagirire neza. Turasubira tugiye kurangiza. Yesu ashimwe. Amen. Mutuze rero tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Ndashima Imana se umwami wacu Yesu Kristo yabanye natwe dutekereje kuza hano tubisabwe n'itorero ndetse n'ubuyobozi bw'abanyamasengesho tukumvikana Imana ikatubonera uburyo tukagera hano amahoro tukaba mu giterane kikaba cyiza. Turabishimira Imana, Imana ihimbazwe. Turashima kongera kubona none umwanya mwiza wo kubana n'abanyamasengesho cyumweru gikurikiyeho abantu benshi bangana gutya umunsi w'akazi w'imibyizi kugira ngo duterane tuganire ijambo ry'Imana. Turashimira abanyamasengesho ndetse n'abayobozi b'amatorero baduhuje nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukaba turi kumwe. Imana ihabwe icubahiro. Turashima ikaze yanyu kutwiyegereza. Uriya hari igihe umuntu akwiyegereza ukabona kwiyegereje abishaka kandi agukunze akarekura amarangamutima ye akakwishimira. Mwaratwishimiye cyane, mukomeje no kutwishimira. Imana ibagirire neza. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana. Turaganira kuba icyitegererezo cyiza mu gihe cyawe. Amen. Kuko bidashoboka ko umuntu yokora mu gihe cy'abandi amanota kugira menshi no kugira make n'ubundi umuntu ayagira mu gihe cye. Amen. Kuba icyitegererezo mu gihe cyawe kandi ukaba icyitegererezo cyiza. Birashoboka ko umuntu yaba icyitegererezo ariko kibi. Umuntu akagira amateka mabi, abandi bantu bose babi bashobora kwigiraho bakaba babi nkawe. Biranashoboka ko umuntu yoba icyitegererezo cyiza mu gihe cye, abandi bantu beza bakamwigiraho bakaba beza mu gihe cyabo cyose. Amen. Turaganira kuba icyitegererezo cyiza mu gihe cyawe. Amen. Buriya buba ari ubuhanya bukomeye cyangwa amahirwe make aheka ya nyuma kudahishurirwa no kudasobanukirwa igihe cyawe. Amen. Iyo umuntu ari mu gihe cye arakora kandi agatera imbere akishima. Iyo umuntu ashaka gukora mbere y'igihe azagahwa, zatinda agafungwa, batareba neza agapfa. Ariko mu gihe niho umuntu ashobora kubera icyitegererezo cyiza cyangwa kibi. Iki gihe ni icy'abandi.
Amen. Hari intambara dufite igira ibisasu biza biturika silencieusement, bitagira n'umwotsi wo hanze, biturikira imbere, abantu bagakomereka imbere, bumwe bagapfa bagihumuye. Intambara ya conflit de génération, intambara y'urubyaro, iri mu itorero, iri hanze muri business, iri mu isi. Iteye ite, kwirarwanwa gute? Hano mu rusengero abantu bakuze iby'abato birabananiye. Abato bari mu rusengero iby'abakuze ntibabishaka, kandi mu rusengero niho bose bahurira bakaguma bakaganira, kandi ko barajana mu ijuru. Urubanza rurasa n'urwabuze gica, kandi ingingo zose ziri ku mugaragaro. Bibiliya irarambuye. Amen. Nta yandi mategeko, nta n'ayandi alineya akenewe. Bibiliya yuzuye amahame na principe zotuma abantu batarwana. Amen. Kandi buri wese akaba icyitegererezo cyiza mu gihe cye. Nashatse ngo tuganire twitonze. Yesu ashimwe. Buriya abato bafite imbaraga, abakuru bafite ubunararibonye. Imbaraga plus ubunararibonye ni avantage ituma abantu bihuta bakagera kuri success. Ariko shitani ni umuhanga, yadiporowinza amapepa amwe mu bakuze ayandi mu bato, kugira ngo bagongane, hanyuma bakore cercle vicieux, baza bazungurukaho bari, tiba moving, tibabe mature spiritual, tibatera imbere mu bundi buryo. Ariko mu ijuru hari Imana. Amen. Ishoboye kutugirira neza. Umuntu ndashobora kuba icyitegererezo ntacyo akora, ntacyo bokurebera, ntacyo uzukora. Buriya beya hari abantu yigishije gucuranga, abaza bacuranga nkawe nuko bamwigiyeho. Bararushe bamwita izina, sinzi ese ni we waryise cyangwa ni abantu bari ku isi. Ndimo kumva bamwita ngo ni docteur, ariko ubwo wari kunze nta kibazo. Ariko ubaye wararihakaniye abantu ntibakaza bari kwita, kuko ntituzi ikigo wizeho muziki, ntituzi na kaminuza wizeho ibyo, ariko wabaye inspiré ubikora neza. Bibaye bitaza bikubangamira baza babikwita. Ariko nimba hari uwo wiyamye ngo ntibakaza babivuga, kuko abaye yarakubwiye ngo ntukazu unita gutyo, amazina yanje ndi Gasore Beya, ese ajya ni Gasore Bless, ukanga ukuzubwira wamererwe nabi kandi yaje gutarama. Ariko nimba ari kunda uza muri mwita yararyemeye. Kuba icyitegererezo cyiza mu gihe cyawe. Imana ihimbazwe. Pawulo yandikiye Timoteyo aya magambo twasomye mu nzandiko zombi, ndetse yandikira n'Abafilipi,
agaruka ku ijambo kuba icyitegererezo. Twari tuvuze ngo ntushobora kuba icyitegererezo ntacu ukora kandi ntawe wo kureberaho atabona. Amen. Umuntu wese ushobora kwigira ku muntu nubasha kubona ibyo akora, abasha no kumva, mu gihe uwo muganiriza kumva, mu gihe uwo mwereka agakora. Dufite challenge abayumbe, abantu batari abayumbe bakunze kuzana, hanyuma aho kugira ngo tuyeshanje mu munezero tugashaka kuja impaka no guterana amagambo. Ubundi amen, nubwo wowe ugira agahayo kangana gute, ntibikubereye kwihararika ku muntu kurusha ingufu yo gukubitana agahayo ufite. Bavuze ngo uri umunyagahayo kenshi ariko ugira urutegeruke, ntiwihe discipline. Boza bagukubita ku wa mbere, bakagukubita ku wa kabiri, karuha ukananukana n'akagahayo. Ariko uri umunyembaraga. Amen. Abanyagahayo biyizi bazikuziho bo kubahira uko umeze, kuko yobika agahayo kiwe nawe ugacunga imbaraga zawe, akakuzanyo uwo muterura, ababizi nawe. Turi mu kugongana n'abantu, sinzi hano Nairobi nimba bihari cyane, abantu baje kuvuga bakavuga ngo abayumbe ntawe umenye uko bazabamera, ari umwe cyangwa ari babiri cyangwa ari umutipe gusa w'igisirimba utari n'umuyumbe, umuntu udaherutse kubagwa, utarwaye, udafite responsibility nyinshi, uzubona beya yacuranga neza agasimbuka, nta bubyimbagira, nta gikomeri, bo ntiyishura inzu, ntashonje, nta kintu na kimwe, nawe kera nawe ngo ni umuyumbe. Wazi gutera haleluya. Umuntu wese utararwaye mu muhogo ngo hafatane, ntaba afite ibigogwe, hatagira bronchite, atarwara sima yo kwamiriza abaye yariye, nta gitangaza kirimo. Baza bamiriza basinze tuza tubumva, habe n'uwibye baza bamukubita akavuza induru kandi ntawe wamutumye kwiba, ariko bamubabaza akamagira ijwi rirerire tukamenya ko atatse ariko azize ubwibye, ariko nawe ijwi rigasohoka. Hanyuma abayumbe batari bakisira imbere bakagira mechanisme de defense, ariko bakadefanda mu buryo bw'umubiri, bakama bashaka gutongana life. Siko bigenda. Amen. Iyo ugiye gucecekesha umuntu utakurusha ubwenge, uzuba ukipe mu bigufitiye akamaro. Amen. Sanze beya ku kaziki, nari mvuze iyo ugiye gucecekesha umuntu utakurusha ubwenge, uzuba ukipe mu bigufitiye akamaro. Mu yandi magambo entre parenthèses, uraceceka. Beya afite akazi kiwe gashobora kumuha 5,000 bikamugirira akamaro muri proje hayapanga. Umuntu akaza akamusakuriza akamubwira ngo sinzi ngo ukuntu ngo haye utinda, ngo kandi ngo kitengela ngo abantu bataramayo, kandi atamwohereje itiki imujanayo, kandi acuranga kitengera ntibamuha izo faranga, kandi nijoro yishura 5,000, kandi aho yicaye iyo bibona
ntakwiriye kumara airtime yiwe aha yasubiza wa muntu, akwiriye kuguma agakora, akwiriye kuguma agakora igitaramo kigashira, abari kitengera bagacuranga, akazocuranga ninga afite umwanya ideni ryavuyeho. Yesu ashimwe. Hari abantu bagira umwuka wo kuba uturegereke, kandi umwuka uza wandukira akamugira ngo ugupurize nta birondwe ufite ngo nawe ubakaregereke, tibikunda tibzemera. Ubu nyine twebwe mu cyaro aho twabaye, ariko namwe mwarahabaye nubwo ibyara atari bimwe, abantu baranyazwe, ayo ni amakuru azwi. Hariho ubukene mu buryo buri financial, nta backup dufite, tiwomara ibyo ufite ngo ukore inyuma. Ni ukuvuga ngo umutungo dusigaranye ni igihe n'Imana yacu. Sasa iyo uza kunicira igihe nabi, tutandukanye n'abantu banyazinga. Nuko batarabidefinisa neza ngo babigusobanurire. Nimba uzi ko inka zashize arizo zatwigishije, tukaba dufite abantu biga ariko ntaco tugurisha, ariko ugashaka kuwestinga umwanya wanje ngo umare, ugira na gahunda n'abari abantu bajanye inka. None kuraga ngo mwese muri mu mazu yo hejuru abenshi, aho uba ntuzuhishura petit frère. Hari ikimasa kiba cyaguzwe. Noneho abantu bamwe badakunda gusenga no gutarama bagize ifaranga mbere y'abataza basenga. Bagize ngo abantu baza basenga n'abantu bogira nka remote mu rugo wa ushaka guhindura cyane telecommande. Ngwino genda subirayo, icara, haguruka, erekerayo, unamapfuka, masimbuka, byina, ririmba, simbuka. No, suku umwuka tubamwo uteye, sinuko Imana ikora. Amen. Je twavuze ko Imana ni data wa twese, si se wa bamwe ngo ibe se wabo w'abandi, cyangwa ngo ibe guka tate. Oya, ni data wa twese. Ukamusanga umugabo yacambye cyane abanyamasengesho, umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 6, kibaza kubera iki uyu muntu azagira ngo avuge akavuga abakozi b'Imana? Nuko abakozi b'Imana batari serieux, nuko abakozi b'Imana batazi ibyo bakora, nuko abakozi b'Imana ari abanebwe, nuko abakozi b'Imana batarageza imyaka y'ubukure. Nimvuga abakozi b'Imana simvuze bose, mvuze bamwe. Nibaza ibyo bibazo nakunze kuganira cyane mu bigo no mu rubyiruko n'abanyamasengesho bagenzi banje, iri jambo kuba icyitegererezo cyiza mu gihe cyawe. Amen. Buriya mu isi hari ibintu byinshi bikomeye kandi byiza umuntu yokenera mu isi, ariko hari bine nkunze kuvuga. Umuntu ari mu isi akwiriye kumenya Imana neza. Umuntu ari mu isi akwiriye kwiga ubwenge. Umuntu ari mu isi akwiriye gushaka ifaranga. Umuntu ari mu isi akwiriye kubaka network. Ntaho utoba ufite Imana, ntaho utoba ugira ifaranga, ntaho utoba kwiyadapta ufite ubwenge, ntaho wo kwihebera ufite network.
amen. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Mwene data yasomye ijambo ryiza nkunda. Ririya jambo wasomye rirasurinye muri Bibiliya yanje. Uteka niwe utanga ubwenge. Point, virgule. Kandi mu kanwa ke niho hava kumenya no kujijuka. Hapana makelele. Hapana Mount Kenya. Mu kanwa k'Imana hava kumenya no kujijuka. Uwawe abantu bahora imbere y'Imana basa nkaho batajijuka. Hari abantu bakunda ikamera cyane, ariko abantu benshi bahavugiye ibintu batosubiramo. Nabaza babesha ngo turabana muri timu. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ntihakagire. Amen. Ntihakagire. Mu buryo ubizi no mu buryo utabizi, mu buryo wabiteguye no mu buryo ntihakagire uperimeta, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Amen. Ahubwo ngo uje icyitegererezo cy'abizera. Kubyuvuga. Amen. Buriya ni byiza cyane kuvuga igihe cyose ufite icyo kuvuga naho kivugira, ariko ni bibi cyane kuvugira ubusa hariho hose udahawe n'ijambo. Iyo umuntu agiye kuvuga ibyo tuvuga ntibanadusiguze, ariko igihe gishobora kuzatubaza. Ndavuze simenye uko mvuze, simenye naho mvugiye, simenye nabo mbwiye. Igihe kigira fayiro, umunsi umwe kiziburura ibyo navuze. Eske ndi tayari kuzasiporuta ingaruka z'ibyo navuze? Hari umuntu babwira ngo ja kuri kamera akama yumva abana bagiye gucuruza amaviews, YouTube yatangiye kubahemba, akamuga ngo isi yagufasha, abafite bando bose bakubonye, ariko réellement wavuze iki? Yesu ashimwe. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo icyitegererezo cy'abizera kubyo uvuga. Bakozi b'Imana turi mu kuvuga iki? Amen. Ibyo tuvuga turi mu kubivugira. Umuntu wagiye ku ishuri yaruha akaja kwigira ahantu arwara ubuganga, akamara inka zase agasigara nkeya zirya mayi yajanye, ntakwiriye kunezerwa ngo yibagirwe ko yize. Kuko umunezero ntiwozimye ibyo wize. Ibyo wize bituma umentena comportement mu gihe wanezerewe. Yesu ahimbazwe. Duheze Imana icubahiro. Amen.
kuba icyitegererezo. Niki tuvuga? Tukivugira he? Cyumvwa n'abandi. Tukivuga giheke. Bibaye ngombwa kigarutse twogisubiramo. Yesu ahimbazwe cyane. Tugomba kuba icyitegererezo ku byo tuvuga mu rugo iwacu. Amen. Mu rusengero aho dusengera, mu kazi aho dukorera, muri sosiyete aho tugenda. Tugomba kuba icyitegererezo ku byo tuvuga. Timoteyo yari afite challenge. Timoteyo ntiyari umuyuda, yari mwishwa wabo. Timoteyo yari yarajanye na Pawulo, aba nk'umudisipule we. Timoteyo yakoreraga kuri field iriho abayuda batemeraga uwari we, bari bafite experience mu byo yari arimo. Pawulo ashaka kumwereka ikizatuma agumana agaciro. Amen. Nk'umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana. Haramubwira ngo ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe nubwo uri muto, nubwo uri muri sosiyete y'abantu bakuruta, bashobora kuba batanakwemera, ariko principe izagufasha kuguma kuba uburiwe. Sema haleluya. Ugahagarara ku murimo urimo gukora, ukihesha agaciro mu gihe cyawe. Uzaba icyitegererezo cy'abizera, uzuba prida igihe uvuga. Ubundi umuntu agiye kuvuga ahantu hari abantu benshi, abantu nk'igihumbi cyangwa magana ngahe, bose ntibaba bari kuri standard imwe y'umwuka, bose ntibaba bafite ububyutse. Tugomba kuvuga kuri kumwe n'abanyamwuka gusa. Ugomba kuvuga nk'umuntu ufite umwuka w'Imana, wuzuye ubwenge, uri hagati y'abantu batandukanye. Amen. Abafite ubwenge gusa bakumva, abafite umwuka bakagira icyo bakapta, abafite umunezero mukajana nabo. Kuba icyitegererezo kuzo tuvuga. Hari igihe abantu baza banezerwa hano, twanezerwa turi abakozi b'Imana, tukaamburiye abacuranzi. Biza bibabaho nino, biza bigerahe kavuga ngo ihute, umuyobozi wa gahunda akavuga ngo reka, abandi bakavuga ngo se bibaye gute, abandi bakuzuzwa, abandi bakiruka. Twamara twese tukagaruka tukicara, umwanya wagiye. Hari abatujujwe, hari abatatambye, hari abatahagurutse, hari abadahaye bacuranga. Twamara tugataha, abagore bacu n'abana barimo, n'abakobwa bacu bakowe. Iyo tugeze imuhira nta senti gihari, buri wese yagiye iwiwe, beya yitahiye atagihaye acuranga, udafite na bando. Uzukwega amateraniro wayazuminga ugasanga watahanye iki, havuye mwiki. Abana bamwe bagufotoye, kamera yagufashe. Kera Australia ko barakureba wari wafunze isura, Kayole muri Grace Tebenako. Bakaza batangira kubazanya ababaye muri Kenya, uriya muramuzi, baroho bagashiraho agaflash, uriya wakunje isura muramu ameza. Comment zikama zivuga ngo vuba yageza rwana n'umugore. Nicyo cyatumye arakara no mu rusengero. Habo yagujije amafaranga i Rwanda ntiyayishuye. C'est vrai.
Okay. Umushumba wiwe ninde? Bakama bagira batya muri bari abashumba bakazana ipicha ye nabo kwitaga flash. Nuri y'umushumbi. Mwebwe ngo turacari ikayole. Turi kwisi. Tubicitegererezo mu byo tuvuga. Amen. Tuzatuvuga ibiki? Yesu ashimwe cyane. Igihe kimwe tugifatwa tukiri abana batoya, iyo abantu nyine ari abana baza bakora utuntu tw'abana, twaranezerewe. Mu cyaro gahogeze usanga ari nka mwarimu gusa ufite mwarimu w'ishuri, ari nka wowe ubona nk'ikaramu nayo icagase. Abana zaravuye abandi bafite izibiti, mukabaza nk'abantu nk'abarindwi, hakamabura nk'umuntu ufite biki. Mwanezerwa bageze bandikisha amakara ari umuriro kandi bakayatora ntibashe. Munsi umwe turanezerwa umwana umwe nyina aja mu mbaraga turi mu rubunga twageza dukomeza. Yamadaha umuriro uko wakabaye akamadaha bati numubake agasu abandi ko baruzi bigenze gutese abakecuru barasha impande ziratoboka. Abantu gabakuru bati umuntu ni mumuregere neza da. Umuga so gutwika abantu. Tatuzibuka ubuturi bakuru ari bugezi banyugeze kugira nzi. Cyagihe. Sema amen. Umunsi umwe gaciro twaratamye. Umuhungu umwe aranezerwa. Bo niko baza bavuga ngo yanezerewe. Nje nabwe ndago yanezerewe. Twari mu nzu yari ifite akadirisha gatoya. Akazagira ngo agacemo. Atari umwuka ngo abantu babone ko yaciye. Biranga. Agashaka ngo anyuremo. Atoha kwira. Reka. Nimbugereye kuja hanze nyura mu murya. Abantu bamwe ukamubona basamaye agashaka nko kudistraire nk'abantu batangare yama funga nk'isura yama. Hano mu nzu y'Imana ntituza tuza gukangana no kwiyemeranaho. Tuza tuza guha Imana icubahiro. Amen. Bibaye ngombwa ko tubumbura kanwa. Amen. Tuvuga ibibaze mu mwanya duhawe kubw'icubahiro cy'Imana. Tubicitegererezo kubyo tuvuga. Uzi ngo kuvuga ngo umuntu udasenga umugabo w'umunebwe cyangwa umugore w'umunebwe kwimvugo z'iki gihe zaba ngubwo jede watambutse hariya baraje kandi kera ko baragukritika ntibaramenya ico baracyaguhaye microphone gusa. Ntugomba gutanga impamvu ya critique kandi iri negatif muri timu y'abantu babakozi b'Imana. Amen. Buri umuntu utakubereye mu bintu utanabigufasha ntakwiriye kubigusuzugurira ataza akamaro kabyo. Ariko kandi nawe ibyawe utubashe ntibizubahwa n'abandi. Perezida wacu azavuga ngo nta muntu ushobora kuguha agaciro. Agaciro urakiha. Twahoraga dutarama abantu kerekwa ho mwene data yabivuze, pastori n'undi muntu yabivuze. Kera iyo bataramaga bakagira nk'ikintu babona bashaka ko kitagumaho bakibonye. Amen. Uwakibonye nabo babiziranye nibo bageza bamenya ko cyahavuye.
mwageza murema atmosphere ituma abantu baba mu materaniro mukaja muri operation. Ariko ubu n'abatabonye baza bagira ngo tubasamarireho kandi ntaco babonye. Kubera kuba icyitegererezo. Buriya urakariye mu rusengero watarana ufite umwana w'imyaka 6 n'umugore wawe yateranye ugaterana amagambo n'umuyobozi wa gahunda, nubwo bataza bakubwira iwawe ubugaye. Apana kwikanisa iwawe umugore gayo kubwira wo mukubita. Ariko wensiste hano bakakubwira ngo icara, ukavuga ngo oya. Umugore yicaye hari isoni zo mukora ko bakwimye ijambo kandi ari wewe yakunze atacahukanye. Umwana yobaza nyina atese papa ko ku rusengero bakwimye mikoro, uriya mu papa aragukunda, uwo mubesha cyangwa ugahuzenza. Ariko ubuga yiwawe muri salon no muri salle à manger no muri chambre no muri douche ubu ufite umugayo mu wawe. Nimba ubu ufite mu wawe ahandi ho ni kwa kunde basaza bageze bavuga ahandi ni bicika, ahandi biba bzacitse. Kuba icyitegererezo kuzo tuvuga. Amen. Mugabo umwe yigeze kuvuga ngo abayumbe ntibagira gahunda, amaze ndamwumva. Hari ibintu ntajya nemera. Buriya nimba Beya turusha gucuranga n'abandi, twemere titubizi. Nacuranga nimba dushoboye kunezerwa tunezerwa. Nimba atazi kubwiriza ntasabe kubwiriza, habe no muri Sunday school acurange n'abana babyina. Ariko umuntu uzovuga ngo Beya azacuranga nabi, atazacuranga adahaye abyiga, azobaje kwinjira mu buzima bw'abacuranza atariwe. Abantu ntibagomba kuvuga ngo ntitugira gahunda. Kubera iki? Tugomba kugira gahunda, abantu bakatwigiraho gahunda. Ariko ntitugomba kwica gahunda ngo duha abantu impamvu yo kuvuga ko tutagira gahunda. Cyangwa ngo nimbuza wica gahunda ari wewe wenyine. Igitutsi cyawe ngo kidukwire twese si umutaka si n'imvura. Nibakubwire wenyine. Amen. Tuba icyitegererezo kuzo tuvuga. Hari vocabulaire zidakwiriye abakozi b'Imana. Hari impango ziza zihangwa abantu tubona ari amaterme tuvuga nguriye muntu n'umuzayifu. Si ijambo ritubereye abantu bari matire. N'umuzayifu kugira n'umuzayifu gutarwaye kanseri. N'umuzayifu se ari mu kugira isereri. Kuvuga ngo n'umuzayifu ariko karabaye karafashe kagize gute? Abazayifu baremera ngo nibo, abandi bakemera ngo nabayumba atari bo. Twiha agaciro. Twihe agaciro. Amen. Nimba mukunda igitaramo. Amen. Abakibamo mu gitarame neza ku masaha. Mukivugiremo amagambo meza, abatataramye bataje gukritika kuri YouTube baye bakurikirana. Uzuvuga gute mu rugo, uzuvuga gute mu rusengero, uzuvuga gute mu nama y'abanyamasengesho, uzuvuga gute mu kazi. Amen. Ururimi ni akantu gatoya niko yuza yaririmbye. Nyamara ngo amagambo yarwo ngo arakomeye kurusha amabuye. Kubw'ururimi tuzatubona umugisha. Kubw'ururimi tuzatubona. Rinda neza ngo ururimi rwawe
kuko ngo ari rwo ruzagutunga. Uzuvuga gute? Hari langage, hari inyito n'amagambo uzukoresha uravugana n'abantu mu ngano, mu Kinyarwanda, mu Giswahili, mu Gifaransa, mu Cyongereza kubabizi. Abakuruta hari langage uzubavugishamo. Ku isoko habaho langage yaho itarimwe ibitutsi yo guciririkanya ibiciro. Mu rusengero habaho langage yaho, mu masengesho habaho langage yaho. Ariko rimwe na rimwe ubona tugenda abantu bamwe batari bose ntibazi mu rusengero, ntibazi ku isoko, ntibazi mu rugo, ntibazi mu muhanda. Tube icyitegererezo bakozi b'Imana kubyo tuvuga. Amen. Buriya twagiye kuza mu gitaramo abantu banyuze ahantu henshi, ariko wosubiza amaso inyuma ukareba ibintu wavuze. Amen. Nimba wavuze neza hari ubuzima wubatse mu gihe kirekire. Amen. Kandi babikontabirije bigahwana n'amafaranga. Abantu bagira abandi inama babigize umwuga. Aza guharandeva akakubwira ngo turabonana umwanya ungana gutya, ariko urashiriza ifaranga kuri konti tubone kuganira. Nimbona message umbaza hondi, message yo kuri banki, nta muzigo wazanye, aje kukugira inama zo gukora ibintu byawe neza, birishurwe rega. Mu gihe mubona abantu ko bararekura amajambo gutya akamagenda gutya, hari ukubwira ngo kugira ngo tuganire 30 minutes urishura ota, ariko uzi kuvuga nti wishurwe ahubwo ugafungwa kandi bari guceceka rikarenga. Tubicitegererezo kubyo tuvuga. Kunezerwa suko twese twotera za haleluya, sinuko twese twobwiriza, sinuko twese twotamba, sinuko twese twoceceka, ariko ibintu bizokorerwa muri rusange, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro, abantu batavugiye rimwe bose. Amen. Twima abantu impamvu yo kujora amagambo tuvuga. Tubicitegererezo kubyo tuvuga. Kabiri. Amen. Kungeso. Amen. Cyitegererezo kungeso. Dufite abantu baba infiltre binjiye ukundi. Umuntu akavuga ngo numuyumbe agasambura ingo z'abandi, kandi gabakama bagira ngo nabayumbe bakayole niko nabakasarani niko nabicangugu niko siko, ariko nyina zaza twabzina kamaza hagati nawe, cyangwa beya yumva arananiwe cyangwa agize gahunda nawe akamubisa kuri sente. N'urugero mpaye intanga rwa beya kubera muzi cyane. Amen. Umuntu agira ingeso mbi. Umuntu arimo aragenda asenyera abandi, arasambana hanze, aza kabifaranga ntazishure, azavuga amakuru yo kuri WhatsApp. Uko hari abantu bamwe bari mu kuvuga amakuru y'Ibukavu twe tuhegereye tutayazi, nta wababwiye, akamapfa kwandika. Uzi kwicara muri 2 minutes ukabesha isi kuri social media, ukabesha isi yabakumva, ikakira ikinyoma cyawe ubesheye mu nzu utaranywa icyayi. Umuntu agira ingeso y'ibinyoma, umuntu agira ingeso y'uburaya, umuntu agira ingeso y'ubwambuzi, ariko umuyobozi w'abanyamasengesho atamuha umwanya, yataka amavuga ngo muzarebe president, ngo njewe sinzi icyo tuzadupfa. Ikintu ufite ntaco wapfuye na president. Ibintu byatangiye gupfira mu mibanire yawe nawe, wakoroganye nawe. Buriya abantu bazabaja gukoroga abandi barabanje kwikoroga.
intambara ikareta ikaba nini ibisasu bikamuremerera akaja gutura ku bandi yari irashinga ingo zose. Hari umugabo umwe ngo wabeshe abantu kandi nawe ngo yari nk'umukristo, yabuze ifaranga, agira isoni zo kuza kugukaba, agira isoni zo kuza kunkaba, agira isoni zo kuza kukaba mwene data, yamavuga ngo mada ndabuze bwira isi ko mbuze. Amakuru namwe vuga ko mbuze kandi ndabuze mu buryo ntobaho, huruza ko mbuze turebe. GPS iramuvumbura hafi aho. Bwana tuhurumie. Uzi kuvumbuka lendi maridi bakama kubona ku gatuti kuri uri kumwe na mushumbari. Ati nuriya wari wabuze, nuriya wari wapanze kubura. Uriya bombi na pastor agafreshe cyatsi gasongoye kumushale w'abatabwa. Icyitegererezo mu ngeso. Aha si kuri stage ya comedy. Aha ni mu bwiza bw'Imana. Aha abantu bamwe bazahakura umugisha ubatungana n'imiryango yabo. Aha abandi bazahakura umuvumo uzabakurikira until ubuzima bwose. Kuba icyitegererezo mu ngeso. Uzubzina nizihe ngeso? Urabizi neza kuza uca inyuma y'umugore. Urabizi neza kugira akazi ntuzufasha umubyeyi uracamugira. Uzuhembwa ifaranga zikamazishira mukecuru atabonye habe n'igiceri. Hanyuma ukavuga ruguza ubasha gute? Uzubasha gute mukecuru ataragutaye mu mwobo uruhinja akagushingira. Wamara ukarya ukamwima mukaje inama n'umugore wawe ngo asigaye batera iseseme. Ariko ngo muza mutarama cyane. Uri igihumbi. Uzubzinana izihe ngeso? Uzawitererana izihe ngeso? Mu b'icyitegererezo kubyo muvuga no ku ngeso zanyu. Amen. Bibiliya ivuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Hagati y'abapagani biragoye kugira ingeso nziza, ariko nico Bibiliya itwegizije ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Kandi nubwo ngo babasebya, abapagani ntibenda kubavuga neza, nubwo ngo babasebya nk'abakora nabi cyane, ariko ngo nibabona imirimo yanyu myiza atukuzwe milele, ibatere ngo guhimbaza Imana. Imirimo yanyu izibaburana, apana ururimi rwanyu, apana impaka zanyu. Nibabona imirimo yanyu myiza. Mwitegerereze aravuga ngo utanitambuaje kama nimeokoka? Ebu tazama matendo. Amen. Uzikubyina ukagira icuyu ukaza widunda nk'isha yavumbutse mu ndare ngufi. Bagusaba tiki ya uba imvura ihayigwa ukayimana ufite 10,000. Umukristo utazi gusangira n'abandi bakristo ni wese n'umuturage uzugera ku ikanisa. Icyitegererezo mu ngeso. Uworeba mu makofi yacu abantu bamwe bafite ifaranga twatuye nkeye. Kubera iki? Kubera ko abantu bataza aho zigiye. Uza aho zigiye ntiwotura nkeye. Dufite izihe ngeso? Turaririmbana izihe ngeso? Turabyinana izihe ngeso? Mu b'icyitegererezo ku ngeso zanyu. Muri quartier ntuzwi neza, umugore ntimubanye neza, abana ntimubana neza, abaturanyi ntimubanye neza. Ugukode ingeso
Pawulo akangurira Timoteyo kwitwararika mu ngeso ze, navuga amagambo abereye akagira ingeso zitagira uwo zicumuza, abamuruta bazamwigiraho, abo bangana bazamureberaho. Amen. Gatatu, ku rukundo. Amen. Kiza kukwereka nyine ko abantu bamwe atari n'abayumbe, baza bamabangana ishari rikaba, kwa musanga perezida wo mu karere kamwe ntagukunda ngo ntaza kwiyumvamo, aza kunywaho uriji witwa nde mwene da ngo njewe mukiza ngo sinzi uko azamerera, wamuriyeho umva ni nka watermelon cyangwa ni igisheke cy'inkenekene ngo sinzi uko azamerera, uramwikoreye baguhaye isumingo uzuheka mukiza ngo ntumwemera, ni ibinini se bakwandikiye kwa muganga. None se murafimana na mukiza ngo abayumbe bakayole ngo sinzi uko basigaye bagira, mwebwe bahandi mumeze muri umurongo w'intozi se ziryana, abahandi bazabamera si wokovu bafite na Bibiliya, si igitaramo gusa gitahira ku gihe ngo ntibumvika ngo jewe ndafana naka, urafana naka gutese iwabo niwe inzira yo kuja mu ijuru tunganye cyangwa ni mu ijambo ry'Imana. Ngo turabayumbega twese ariko ngo bamwe nza mbona nta maelekezo, ugira yahe maelekezo? Umuntu ari mu kwerekwa agifite imyaka 18 akamagira ngo azoruhamera amababa nk'ayikizo, beretswe mukecuru no muzehe batarakunda ndaruhanda avuka njewe ndi bucuri wacu, none we kurerekerwa muri Nairobi Kongo Yaraciye undi ntiweretswe mbere, nduri mu bahanuzi bo hagati no edere uzawerekwa gusa bukeya nabwiyo wajuriye tuzi kwiyiriza. None babeye ntibagihumiriza ngo afite ikiyo nyabaki cyo kugira gute tuza tucireberamo, dore ikiyo gisumba ibindi. Nizaki kubwira ngo suku wafunze nabi ugize iminsi urya niki kiyo niki, hapana ruga yo kwigana, hapana ruga yo kwigana yo muri East Africa za shakalaba no. Ibyanditswe byera byose byahumeswe n'Imana. Ni gute wogira n'impano imyaka 5 utumvikana n'abantu bakeya muri karite? Impano yawe wahawe impano cyangwa waragerageje, umwuka waguhanzeho nuwo kunaniranwa n'abantu cyangwa nuwo gutuma ushobokana n'abantu? Kandi Bibiliya ivuga ngo barebe ingeso zanyu zibatere guhimbaza Imana. None wowe bizagufashe ni bituma abantu bava mu rusengero, ni bituma abantu bava muri pilote umuntu aho yarapanze akimuka ngo kubera kukuhaba, uwo ni umwuka se si uw'Imana n'uwino. Ino mvuze si Nairobi ni mwisi. Nigeze mwumva intumwa zifatana mu mashati? Amen. Itegererezo ku rukundo. Narabivuze ubushize. Wobana n'uwundi mukabana muri tsinda, tuvuga abayumbe bakayole, mukamenya ko umuyumbe yakennye akazi kashize, umutahe washize completema, mukaza mu muhindirimbo mukamubwira ngo natere indirimba senge cyangwa nacurange mutambe, ubuzima bwanze mukaza murya mugahaga, ipantari gashira, inkweto igashira, bakamusohora na kabiri mukuzuzwa, na kane mukuzuzwa, niyinga mukuzuzwa, mutaragira umuntu wokoresha ubwenge ngo avuge ngo mwene data ntibimeze neza. Ngo abayumbe ba Yesu bamwe bahaye bapfa.
intumwa zageza zisangira ibyabo ntituvuze ngo ugurisha iduka ryawe ariko byibuze arengereza undi muntu izuba naseba ari wowe mubana mu itsinda petit frere hanasebye ariko tukabyinana buri munsi ishema ryawe riri Icyitegererezo ku rukundo au contraire abantu bamwe bafite amatiko turi icyitegererezo cy'amatiko ngo ndibaza bavuga rumwe kuriye n'inguba n'ikibururu gute kandi bose ari abayumbe ubundi ubusate bwabaye hanze nta kindi kinyarwanda mbivugamo amacakubiri no kutumvikana byabaye hanze bitegereje umuti mu ikanisa naha ibitonyanga by'ubumwe n'umunezero no kubabarirana no gufashanya bizaturuka ariko nimba ariho hari sina makosa zityaye zisatura umuti uzava mu bicitegererezo ku rukundo. Amen. Ngiye gusoza. Murakundana, mujya mufashanya, mujya mugirana inama. Mu rukundo nta rugambo rubamo. Urugambo murabyumva, muracyarwibuka. Mu rukundo nta rugambo rubamo. Mu rukundo nta gusebanya kubamo. Mu rukundo nta guhishanya ukuri. Bibiliya ivuga ngo tuvuge ukuri mu rukundo. Aba bayumbe bariho none, abavuga butumwa bariho none, nibo ba revera bejo, nibo ba apotre bejo, nibo ba bishop bejo, ariko nimba badakundanye ubu batarayobora. Aho bazafatira inkoni bazorwana, bazotwika, bazogira gute. Tubicitegererezo ku rukundo. Imana ihimbaza. Tuza dusirimba tuzi ibyo tuvuga. Dusirimbe dufite controle ku ngeso zacu. Dusirimbe dufitanye urukundo. Amen. Cyakane no kukwizera. Amen. Bicitegererezo cyo kwizera. Dufite abanyamasengesho bahahamuye abantu. Bababwiye ko Satani ariho akomeye abaraja ku ijoro, ariko burya kudasoma ijambo ry'Imana ni ikibazo gikomeye. Kurya umuntu utazusoma Bibiliya nta muntu utomuhanurira. Tawe iyo utazusoma Bibiliya ingakurya abakuru bagaza bavuga ngo iyakitse ngo nta utazuyikora mu nda. Iyakitse ngo nta utayikora mu nda. Ari abazi gukikura, ari abatabizi bose kuko deja yakise. Iyo udasoma ijambo ry'Imana umuntu azagira gute? Umukecuru umwe ngo yarazi ko muri Isirayeli ari mu ijuru, ngo bamubwire ngo bavuyeyo, aravuga ngo abantu ko yamyavuga ngo yageze i Yerusalemu. Aho baza bahagera mukecuru Yerusalemu tuza turirimba hari umuntu wogera yatapfuye. Ariko ganda uwo mugaya gutese mukecuru uzubuzuka akaja mu murima yatahaga kamisha. Dufite abantu bamwe batazogarura ifaranga z'abandi bariye bababeshe ngo Imana yavuze. Ayo mafaranga yacuruzwa ubu abantu babagura ibibanzino. Ngo Imana irambwiye ariko zana 300. 300. Igeze kubaza abasore bamwe. Umuntu umwe arabwira ngo muze munsengere badaye mwe. Muze munsengere. Hari abantu b'abasirimu bamwe batazabasenga cyane. Bagira abantu bazabasengera kubera ko bakunda nko kunywa nk'icyayi wabo. Abatekera nk'icyayi munsengere.
bashobora kuba badahaba. Yagenda bamutegera uba akamavuga ngo nakarabyutse arakurusha ifaranga gusa. Arabyutse gute? Aherutse mu butahe. Wasanze asoma ibyanditswe. Ngo asigaye arwara umutwe ngo kandi baramubwiye ngo nibamusengere ntibazi nk'igipepe. Kurya nyine bataroza amatasi akama yuzuzwa. Umuntu wazicaye akama yuzuzwa agatera hejuru. Umunsi umwe asore ngo hari umuntu urwaye ngo tugiye kumusengera. Ese arwaye iki? Ngo Jedeo gakuriya iwe ngo agiye kuzana ibintu ngo bimeze nk'amanalize ngo umuntu ararwaye ntameze. Arwaye iki? Tini mumubaze nimba uriya mugore atari muri Wonapo. Bamwe zibatera imbeho, abandi tera kurwara umutwe. Uriya mugore nta mapepa arwaye. Nimubanze mubaze. Ngo wobaza gutyo. None wobaza gutyo. Wo kuzuzwa gusa. Ahazi cyayi. Kera ngo areretse umuntu imparanga arwaye iki? Miti yangoye ntiyamumereye neza. Somera urwandiko rwa mbere rwa Petero tuje kugana ku musozo. Bice 2 umurongo wa 12. Hari nabandi nabonye jonse. Nabwiye akazi twigeze gukora siko ngiye gusubiramo. Umuhungu umwe yigeze kumbwira arambwira ngo Gedeon tikarame ngo principe y'ubuzima ngo nta muntu ngutokira ngo wokira tibs. Tico ni ikinyoma wamenyereye. Yokira tibs. Umuntu akiriho yokira atibs. Yaravuze ngo nta muntu ngo wokira ngo atibs. Principe kugira ngo uve kuri level imwe uje kuyindi ngo nuko wobona aho windi. Niko bari baramubwiye iwabo. Ngaho hatabaga Sunday school. Bakiba bagafungwa, bakiba bakabura akazi. Mani tubabarire. Icyitegererezo ku ngeso. Twoba abakristo beza dufite ubukene. Igihe Imana ishakira ikazatwibuka. Kuko timukaza mutekereza kuko Imana yakererewe ku buzima bwacu. Tituza turenza izuba twenyine. Ntaho riraje. Nukuri nubwo utarasubizwa. Nubwo dosiye yawe iri kuri. Uzogenda. Nico wajeho. Imana ntirakereza gukora icyo ishaka. Ariko tubicitegererezo cyiza. Turimo kuvugana n'abantu gute? Tukuri igitutsi ku bakozi b'Imana. Iyo abantu bahuye n'abashumba bazavuga ngo revera ngo ni mwebwe mwateye biriya. Ngo ni mwebwe mudacaha mu rusengero ngo nimucaha ngo baragenda cyangwa baratangira ahandi. Umuntu yavugana n'abantu kuri baba nguriya ngo yagiye down ngo yaranebwe yaraguye. Iriya higeze gutera akantu ngo ndetse araketse. Nino bazabivuga ngo araketse. Waketswe kera. Nutanareba neza we uzo baguketse nibyo. Tubicitegererezo cyiza. Amen. Amen. Tumenye uko tuvugana n'abantu mu rugo, tumenye uko tuvuga mu rusengero, tumenye uko twitwara ingeso zacu. Tugire kwizera. Twari tugeze ko kwizera niko twaza tuvuga. Abakristo benshi barahahamutse, bahahamuye abandi. Bapromotinze Satani. Umuntu harimo kurwara umusonga kubera imbeho yo muri Kenya na sezo ngo ni igipepe.
bamwe ngo bari mu kuja hanze ngo ntasezere ngo batazica dosiye ntiboyica nibo baza bayikora abantu bonanirwa kukwica bakica impapuro iyo bakwishe kwari abicaye ngo bazokwicira dosiye n'uzozuguma kure ukabahisha bo bajanyiriye basinyanye bakabivuga ukazivuga ngo simbizi ngo mu minsi mikeya nimubona ntari hano kera bavuze igihe uzogenda barakubonye ko wasi abo mwari kumwe barabivuze baraduhisha ariko barabizi ukamutera abantu gusakuza mu rusengero ngo arahishe yewe baravuze ngo azagenda ejo bashobora kugenda nijoro ni wowe ga wasirimbaga hano wowe wahisha abantu kugiye uzohereza ituro ry'ishimwe hari batuzohereza nubwo ririya ngo hari ibintu bashiramo tanzo bashiramo ibyo batagushizemo barabishira mu ibuzaka Bibiri zivuga ngo muzaryi ibyica ntaco bizabatwara ni gute muza muhaguruka imbere y'abantu mukabahanurira cyane ko satani iteye ubwoba babagendaho hanyuma nijoro mukaryama mwambuye imyenda mwasinzira mukasama kandi satani adakeneye ifunguza ari umwuka uzerera kitu mutazurara ubona kuza wasama iyo usinziriye ndaza gukora iriya mukamira mutsima satani sararwaye azasaba ifunguzo ziwanyu wahunga shitani kumanywa ukagona nijoro ibiryamye se iziryama ikereyeze ngo mwakingiye imbere ntinyuramo mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana turaryama twiziguye kuko utubera maso uri uruhare rwacu ntabwo abanebwe nabo bamabasha nako akama yumva nimwe bo mwabujije abantu kwirega ibintu bitagira gahunda niba hari abantu bagize shuwambi mu buzima abantu satani nyine yafashije bakubitagura ibyatsi bagahitamo nabi umushinga upfuye na shebuja yaragize nabi ni gute muza mubwira abantu shitani mwijuru harimo ariko kubera ko yabaye iturufu bamwe bakuyemo amasimisi n'ibirato atavuze gico iyindi yacitse ku ijosi ntahwize none muza mumva ko bavuga ngo ubu wicishije inkware ngukwaha ngo azahora kubangaritse ngo indiragwamo nta yindi ya wicishije inkware ukwaha ngo aza gutwara kubangaritse ngo harazi yindi asubira afata Monishi yaravuze ngo tumegundua ila na njama zako tukuabudu wewe ni kama nani tunaye Mungu Baba wetu Jehova sifa manuri mwiza ibihe haleluya Imana yakiriho ifite imbaraga zo kuturema mu indangagaciro zituma tubicitegererezo mu byo tuvuga zituma tubicitegererezo ku byo dukora no kukwizera kwacu Bibiri zivuga ngo nimba umwuka we yazuye Yesu Kristo aba muri mwe yazuye Kristo ngo izazura imibiri yanyu bakozi b'Imana tubicitegererezo Kayole ihinduke kubera ko muyibamo Nairobi igira ndi mahame kubera ko mwayijemo yanyomoje
amavuta y'igiciro cyinshi yamfutse inguma zose nari sema haleluya. Imana yacu kuyimenya bituma tugira logique nshasha ziri adapte ku mahame y'ijambo ry'Imana. Twagenda Imana ikatwirata, twaba dutuje Imana igahabwa icubahiro, aho tunyuze bakavuga ngo Imana. Abantu nibababona baze babona Imana. Abantu nibababona ntibagasetinge mu mutwe ngo babahungu bakajagari baje, no, baze bavuga ngo Imana na ordre yayo na presence yayo irahari. Ubwo tugeze mu materaniro, ubwo bene data bahabonetse, ubwiza bw'Imana buraje, ordre iraje, ubuhanuzi amasezerano yandi agiye kugaragara, apana kuvuga ngo akavuyo kandi karabaye. Icyitegererezo cyiza. Hallelujah. Hallelujah. Uri kihe cyitegererezo? Icyitegererezo kugeza ku gihe wiha agaciro abantu batuzuzwa. Ugomba kwiha agaciro abantu bakakwigana. Amen. Amen. Tugashaka ibihenze, uzohishurirwe kuhenze, ibihenze bizagukurikira. Ndanezerewe kabisa. N'uyu munsi wari ngombwa ko dutarama. Amavuta y'igiciro cyinshi yamfutse inguma zose nari nanje ndi mubo yanyuzeho mbabaye angirira arangiza yishuye. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe, atukuzwe. Womenye icyo bizakostinze ijuru ngo ube umukristo, woreka comportement za wikomporte. Womenya cost. Bibiri muri imvye yaravuze ngo wasize ubwiza, Imana yasize ubwiza bwose yari ifite mu ijuru. Womenya cost kugira ngo itorero n'abakristo babeho. Wogabanya akajagari na desordre n'amafuti n'amanyanga n'ubuhemu n'ikinyoma n'ubujura n'ubusambanyi n'uburozi n'ubwibyi kubera gutahura gusa. Umuntu azayiyamamaza gutya, umuntu usanzwe wageze utsindwa gusa akimuka muri deuxième session, bamugirira icyizere bene wabo bamutora, ari amatambi ibirenge bitagororotse, akamahindura amasaha yo gutaha, agahindura uko aza yambara, ariko aracyari amatambi still. N'ubwenge buracyari bwa bundi, ariko nyine bamwisize kandi ni hano mwese bakamanga kontra y'imyaka 3 akaza yambara akuze. Abantu bose bakisikemo mu bantu bibabona abapaga. Nimba abantu biwanyu bose ari abapagani nta urabwiriza uzuza kutubyinira imbere ngo tugire gute? Natwe abiwacu baratugora.
abiwanyu nabazayifu we nduri uwo mubi wanyu uri uwo mubi wacu se nimba abantu biwanyu arabazayifu uri inclus mubi wanyu uri muboko wa president umukunga wawe umufata biwanyu uzubona kuza udusiri nukwibutse kuko ugomba gusiga ifu mbere yo kuzinduka umukozi w'Imana yahageze ngo tumwiyegere ino umuntu ari mu gushaka agateka umunsi yashatse none warashatse urashaka ko umugore asubira iwabo cyangwa kwa muzehe gute warashatse kuzuja kumusita warashatse nino harima sema haleluya uzi kugenda nta firi mu nzu ukwezi kugiye gushira ukamugira amayinga 2 3 4 ariko rubanda bagira umutima yagarukaga pasiteri nyine hajya witwa ndeda ine tanga urutamererwa nawe yagaruka ngo umukozi w'Imana ngo yaragize iminsi ngo mwivuga butumwa ngo nahaguruke mwarasigaye ntimwageze imuhira ntimuzi ko umugore akibaho yamusize ntimuzi ko yigendeye hehe ntimuzi ko hari umuceri uhari ngo tube ngo niba ngaba dushiramo ngo tumwiyegereze mwiyegereze yazanye ikikwanza buriya n'umuyumbe wemewe ngo agira ikiyo azabanza hahe my friend azahaha mu rugo mu wiwe ntibaza barya ruga umuntu uzurya ruga mu wiwe atubwire uko baza bayifungura tumenye ko yoteka abantu baje mu butayu mu rugo turya ibiryo cyane tube icyitegererezo n'abayumbe bakayole yego n'abagrase bonyine ni kayole yo si yagiye he na ivuye kitenge ifite yihe gahunda ko baraja imbarara kwa Bishop Karege bose babe bafite ibizangombwa apana magendo ku mpaka bose babe basize ifu bose babe bafite udufaranga two gutanga amaturo apana tike bose babe borangiza gahunda bihaye nimba iyo bagiye ntaco bakoze batahe nikoga navuze uko narina hari abantu bari mu kuja mu ivuga butumwa bagiye nko kudandaza sibyo bigezweho ntibigezweho iyo ni erreur n'amakosa akorwa ariko sibyo bigezweho buri kagende ngubwo yarangije kuri garase ngo rebe ko nyine n'abayumbe bo mukubitiramo neje akaja hariya hari aho nzatarama kuwa kane ariko si ukugira ngo ngwize tike no nuko nasabye agahusha naje gutarama kandi nimehari
mutware turazi jewe nishuye igitaramo ifaranga naguze igitaramo mbwira umuntu ngo mfatira akazi nje gutarama nzagaruka ubu ngitarama ku buntu kitishuye papa no gitindamo yes ngo tugire gutya umugore yaza amubwira ati sheri ngo tukazugira ubunebwe uzugwanya umuhamagaro bongo yako tukazuhungura ubwo ngo bazabagwanya umuhamagaro uzozuhungura ubwo ngo bazabagwanya umuhamagaro gute umuhamagaro nuwo guhunga abana ntafu bafite umugore wanje sinzi nimba ngo nabatije gituma ari wowe wako nigeze kubaza umugabo umwe yagaza ajana n'abagore babandi aho bagiye mwivuga butumwa abagore babandi kandi nti yari umupfakazi munsi umwe namubwira nti nza numva nkeneye ko tuganira turakagira inkuru uzujanira n'abagore babandi ku musitari wasize uwawe urasiko ni gutumba jeje twitonde ntiwuzuzwe nta wanje uzujana ariko baza bavuga ngo turabavuga butumwa twese iyo ujanye bariya bagore bakagira gatatu bariya bagabo hari abandi bagore uba wabasigiye iyo wajanye ababo hari abandi bagore uba wabasigiye uzoreka abagore babandi uzujana n'uwawe mumerewe nabi giye kurangiza wagize umujinya gumutegere giye kwifashisha izina gusa nimba hari uryitwa ntagira ikibazo ngo SP uyumbe wa Yesu uzotarame umugore wawe afatwe umwuka wakugezemo Imana umutransferemo nazaza sigara n'abana anezerewe haba bandi muhurire ku ikanisa no mu gitaramo hapana kubororongotana ngo ngabi ikamembe ingo ziri hano bazogukomvoka ubundi ntugomba gutaramana n'umugore wundi wonsa uwawe yaraciye ngo umutindane mu ikanisa mwebwe nta bana barira mufite abandi barahunyiza batararya none ngo SP ntagende tutarangije igitaramo no nataha abana bibo badasinzira bawe ni bakuru Imana irasohoka ngo SP yagiye uje guteka saa 4 urye wenyine abana basinzira uzubakangura bange kugira iyo sigahunga nimwega mwavuze ngo dutaramane reka dusoze tugiye gutambira Imana gatoya hanyuma dusenge dusoze tubicitegererezo uzi umugabo kuvuga ngo ariyubashe ngo azagira isoni zo kugendana n'umugore wiwe ariko azakunda abandi cyane mu gitaramo kubera iki aba bandi nta nkwano wo batanzeho babakoye udahari distance ku bagore babandi uzuka kundi tukiterera uzuka kundi mu gucuranga tukiterera 7 ugiye kubicuranga mu kanya gato bavandimwe ndabashimiye ivuye ku mutima ku mwanya mwaduhaye nishimiye kubana namwe
no kuganira, nta mutima mubi, ni mu rukundo. Kandi Imana natwe nitwe tuzikuraho igisebo gusa. Sabanje twubahisha umurimo w'Imana, twubahisha imiryango yacu, twiyubahishe nubwo turi imahanga. Igihe amasezerano azasohora, azasanga Imana itwishimira. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumeje. Uzi umuntu kwipronounce akavuga ngo banaka, icyo mvuze ngo banaka, ngo ntawe uzumenya uko bazabamera. Cyo kintu ntabwo ari cyiza. Tugomba kuba impamvu ituma batujeneraliza ngo batwite izina bibi. Kandi Bibiliya ihari wo isomuka Icyitegererezo, tukubahirwa umuhamagara Imana yaduhamagaye. Tutakusanyika mbele zake Bwana na mafurusi yetu yamejaa matendo, mawazo na maneno. Amen. Amen. Mu Icyitegererezo Mungu. Umuntu yogira umuhamagaro, umugore atarahamagawe cyane, ariko umugore akawushigikira. Tumuca intege, nta kundi n'icyo Imana yamuhaye. Ariko muganire. Abandi bantu bagize amashuri yo hanze, bagira amaformation makalabu atandukanye, bagira n'amashuri mu mago, bagira amasaha yo kurya no gutarama, bakaganira, bagakora planification z'imiryango, bakaza gusenga baganiriye. Ariko abana bacu bataha igihe bashakiye, kagendera igihe bashakiye. Simvuze bose, ariko bana Icyitegererezo. Mutambuke twiterere gumana wo petit frère. Nyuma yo kuganira, nyuma yo guhagarikira, nyuma yo gutura, nyuma yo kubwiriza, utahanyike, ufashe izihe ngamba. Tugiye kuzina nitumara dusenga, tubwire Imana ngo duhe imbaraga zo guhinduka Icyitegererezo mu gihe cyacu, kugira ngo ibyo dukora abandi bazatwigireho, kandi nidutaha tuzabihemberwe mu maso y'Imana. Imana ihimbaza. Imana kukwizera ikakuafekta, wamara ntukore. Uri abanyeshuri bazabaja ku ishuri, narabivuze ejo cyangwa hirya y'ejo, bazabajana ibintu byinshi, ibikapo, amarame y'impapuro, amasabune na bya bindi byose muzamubaha. Ariko intego nyamukuru ni ukwiga. Intego yacu nyamukuru hano mu isi si ukudandaza, si ukuja hanze, si ukubaka, si ukugira ni uguhesha Imana icyubahiro. Hallelujah. Niyo objectif principal y'Imana ku buzima bwacu. Donc kuba mu isi tudaheduha Imana icyubahiro ni uguhusha intego, ni uguhusha objectif. Ariko kandi tuba Icyitegererezo n'ubuzo dukorera imbere y'amaso y'Imana yacu. Abantu babura inzira, abantu baza bakabakaba bagushake, harya witwa nde? Rugabire. Bashake Rugabire, bamushake babone yanezerewe mu ikanisa, bamushake wiwe babona azarya, bamwitegereze babona azamesa,
bamushake bamenye ko azazinduka yabipanze, bamushake bahebure bavuge ngo Rugabire nazo zaririmba tuzadutega amaboko. Umwuka w'Imana wamujeho, ni smart mu mutwe, ni smart mu rugo, karaja mu ijuru nubwo agitegerereje. Yego. Bahindukire ni bareba petit frere hano bavuge bati muramunyura iburyo, muramunyura ibumoso, muramunyura hirya. Ni smart yarahamagawe. Mumushigikire cyangwa mureke, ariko bizarimo abibamwo. Yarinjiye yaragiye. Abana kuvuga ngo nje Hallelujah. Bwana tukuzwe. Uwagushaka yagusanga gutega amaboko udahujije n'abana n'abakazana n'abakwe n'abaturanyi ba bantu baza gukina mama si sawa